Da kebayaro ek senjam belashim da ke BJP Meghalaya. Ban Buddin ya jing pentrai ya ki skim jung ka sarkar pedang. Nakaliang UMLA ka mulai buat proses di Sokumi. Ulang baka dairu ka kamaram jungki Ban Buddin lang. Wat ikiwe ki isu ki bakta ya ka jela. Kentup nadu ya ka inner line permit baru ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Dito hakan ga por mata nakaliang jongki pajba jong jela Meghalaya hi barokoi. Ngai scam ngila i kumtu nakaliang jong nakaliang jong seng BJP ga blor pok jong jela. Nakaliang jongki nakapor chapor kira kan sepang ki isu bat ki scheme fair ki badai ki central scheme. De kabekai ga ban nakaliang jong ang association ba. Nama nakaliang BJP ga keren ga long ban nakaliang jong ka BJP hang ni pok jong jela. Yang uton kata komiti ke berkerpang ya ban flop nak bantah kejimpetai kami ke di central scheme apa jong jelah tinggal i mani kasi komtu nak liang BJP kala bodi ni central scheme tendai kawai ke ban nak liang jong ngaku ban kentu mentah ya ka kentu ya ke BJP aga jelahi barakawai om tan nak liang jong BJP kala bakan bodi sepang central scheme to ka de bantah jong BJP ban bodi central scheme nama kala menong dengan suction nak liang jong ka nakaliang jong central BJP yang ban flop nak benda central scheme lagi jingko nakaliang jong la baka BJP kemudian kadang masukin ke khiatang benda central scheme ki bateri ki scheme ki badan hone apa kabayo ara central government bateri hang ni lagi jingko jong baka nakaliang BJP kan budin ru mata yo ka ILP pi kani issue jong ILP kani issue ko belong serious ba di nakaliang joget million rupiah apa assembly ngilawat resolution ban nakwe gajimut yang ban petip secara sarkar India ban nakaliang rupiah ki MLA jong ka jelam Meghalaya ngilarai dan jongi ka ban dawa ban pan ban penerkam LP hang ni po jong ka jelah jongi dekelong ke bas ko si ban nakaliang BJP hi adu mata kamburam Roka jingkwa jonga nakaliang jonga state BJP. Kumban nakaliang joki gadon kata Central Monitoring Committee berflop manta yang central scheme. Lakwa nakaliang joki do inform sa state Monitoring Committee berflop manta habre ILP. Kani kalong ka issue ka kam hadu kata dan nakaliang jok state BJP kalong concern nakabanta jonga kalong concern nak mata scheme. Kajo kapo dengan konsen ru nak banta jong ILP makani ham ki sotu mentah kani ILP dalam kani ka ak kanong ka wei nagi kanong ka baklan board bante lakam ya ka jirung ketlep jo ki mender spok ri jongi ngaku aman bu biang yang kerpat ke BJP pi kani ka Meghalaya Resident Safety Security Act kani ka ak ajing syakani lang to nak liang si government ka lepas ada mentau rak amendment Rak men pat nakaliang jong governor la phak mata siapa home ministry magidon ki central law ki bagi conflict bagi state law central law te hab mata siapa ministry to kan kalaya tinggi ku nakaliang jong BJP mata kan mata ka bagi simkhia pi kan nakaliang BJP ko ngani simkhia central scheme pada petrikam fi khamusan kini ke scheme ke bagi namta ka jong jelahi barokawe tapi long concern mata nak banta jog scheme central scheme tekan utam khamusan ya kini scheme ke badai bakta nak banta jog ka ke ban bakta nak banta jog jelah hi barokoy